आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाव पाजरी अहानबदा मरोइबा पाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना नीति आयोग की 9 सुब मैफम ngasi नई दिल्ली दा पांगथोकलगनी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट यूजी की नौना सेमदोकलबा स्कोर कार्ड एनटीए ना ngarang फोंखरे अमसुंग पेरिस ओलंपिक्स 2023 ऑफिशियल ओइना ngarang नुमिदांग हौदोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना नीति आयोग की 9 सुब गवर्निंग काउंसिल मिफम नई दिल्ली की राष्ट्रपति भवन की कल्चरल सेंटर ngasi पांगथोकलगनी मिफम असिगी कुमसी सेगी हिरमदी इंग्लिश 2024 विकसित भारत हाइबसिनी लेबाग असिबु इंग्लिश 2024 फावदा साखोलबा लेबाग अमा ओहेनबनी मिफम अदुदा नीति आयोग की विकसित भारत की विजन डॉक्यूमेंट युंफम ओइरगा वाफम कया खनगनी नीति आयोग नाई मिफम असिदा केंद्र अमसुंग राज्य सरकार सिंगना पुन्ना थौदांग लौमिनबगा लोइनना लेबाग असिबु हेना साखोलनबा वाफम कया पुथोक्तुना खनगनी विकसित भारत की पांदम अदु फंगबा ngamnanaba राज्य सिंगना करी थौदांग लौबा याबगे हाइबदुसु खनगनी लेबाग असिगी अपुनबा पोथोक साथोकी सांग $1 ट्रिलियन मंगा यहोंदुना लेबाग असि मालेमगी अहुम सुबा सेल पाइबा लेबाग अमा ओहेनबा पांदम थमली इंग्लिश 2024 फावदा हौजिक लेरिबा सांग असिदगी हेंगन हंदुना लेबाग असिगी सेल थुमकी फिबम $1 ट्रिलियन कुंथ्रा यहोनबा पांदम थमली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नई दिल्ली ना मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पांगई के कुसुमनरगा पुलिस पर्सनल सिंगी जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अमा इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की बैंकेट हॉल तंगसी पांगथोकनी वर्कशॉप अदुदा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पांगई की डायरेक्टर कबीब के मणिपुर पुलिस की डीजीपी राजीव सिंह सरुक यागनी नुपी की मायोक्ता सथबा साइबर क्राइम नुपी की मायोक्ता सथबा क्राइम सिंगदा पुलिस की थौदांग हाइबो वाफम कया वर्कशॉप अदुदा खनगनी सिक्योरिटी फोर्स न सिंग अमसुंग तंपाकी सिंगनबा मफम सिंगदा थीबोंबगी थाबक लेप्तना सथरी मणिपुर पुलिस ना इम्फाल ईस्ट की थुंगबी सिंखोंगदगी आइने थिंग्रबा लालुलुप अमगी मियोय अमा खुलाइगा कोनना फारे मंगोंदगी लिथोट गनमा अमसुंग लिथोट सेल 13 फंगले कांगपोकपी जिला की बिजांगखुलदा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबुना थीहुमगी थबक सथबदा हैंड ग्रेनेड अहुम इम्प्रोवाइज मोटर राउंड अहुम मैगजीन यावबा 9mm पिस्तौल अमसुंग सिंगल बैरल राइफल अनि फागतपा ngamखी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम थादोरकपा चेरोल अमदाई सुरसानपुर की लाइका माउसाउदगी पुम्पी अनि फागतखी मरगसदा नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा पोचै पुबा गाड़ी सहूम हुंफुहुमदोय अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा पोचै पुबा गाड़ी सनी मरबुतरा मरी सिक्योरिटी की अकनबा सेक्सल थौरांग लोरेना थोरखरे वाइखोमनी गर्ल्स कॉलेज थौबाल ओक्रमना सिंधुना कॉलेज असगी स्टूडेंट्स इंडक्शन की थोरममा कॉलेज असिदा ngarang पांगथोखरे कॉलेज असिगी इंडोर हॉल दा ngarang पांगथोकीबा थोरमदुदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल आयुष मनोरंजन शर्मना अथोइब मिथुंग ओइखी थोरमदुगी सरुक अमा ओइना कॉलेज असिगी तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगी ओजा सिंगना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सना कांगलोन की मतंगदा वांगांखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल ईस्ट अमसुंग डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स न पुनः सिंधुना अंद्रो पार्किंग यारीपोक रोड अमसुंग वांखै दंगरांग सर्वे सथखरे सर्वे सथबगा लोइनना लम थोकदबा युंबु सिंगदा इविक्शन नोटिस पिरमखी हाइरी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की डायरेक्टर पी बिलास सिंह की लमजिंग मखादा थांगता जगोय अमसुंग इसै तंबिबिगी थोरम इम्फाल ईस्ट की रिलीफ कैंप सिंगदा ngarangदगी हौदोखरे ngarang hudokpa numita जिला asigi akampata leiba relief camp ta leiba inmate singda thangta amadi jagoi tambibi gi thabak chathaki thormadu district administration imphal east ka kusam naraga sinbani tabiriba pawasi akashbani imphal dagini नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ना नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट यूजी की नौना सेमदोकलबा स्कोर कार्ड फोंगले परीक्षा से थाकिबा महिरोइसिंगना सेमदोकलबा परीक्षा की फोल मसिगी वेबसाइट exams.nta.ac.in नत्रगा nit.ntaonline.in दगी येंबा यागनी परीक्षा से महिरोइ 13 ना ख्वाइदगी मकोक थोंबा रैंक लेरे
NTN parikha asi sei asigi me mangada leibak asigi sohor samanga humbudra mathoigi punna parikha center satret yankai da pangthokhi parikha adu da mahiroi lakh kunmari henbana saru yakhi NTN hai parikha adu da matam manghan ki haina wakalaki ba mahiroi lising ama samanga humpu humdoi ki parikha sei asigi jun kulum doida amuk hana pangthokhi Sangsad ki sabha animangna ningthokaba numita general budget lising ani kunmari kunmanga makatana khanagani Sel thu mantri Nirmala Sitaramana puthokiba general budget adu sasan pairiba dol singi MP singna thagatba phongdoknari amoromda biroti dol singnadi budget asi lomi amasung miyamgi khandaba budget ni haina maral siri Sabada ngarang khanaki baduda BJP ki Jugal Kishon hai budget asi samaj gi sel thumgi phibam phagat hangadaba madi miyamda ningthina kanagadaba budget ni Budget ki matang da khanane ne badu ngarang phawbo loisin bangam tabadagi nithokabata amuk makhatana khanagadabani hairi Leibak asidagi sickle cell haina haibalaina muthanaba sarkar na mathang sahi phawbada sahi nifu phawbagi manungda leiba mi koti taret screening tawgadawri Rajya Sabha da ai boina piba paukhama da haksel Rajya Mantri Pratap Rao Yadav na hai screening asi laina asina solaba tribal na khundaba jila sani humbudrani panta sadagani Bharatna afaba amasung sunaba mamalda hidak puthokpada lauriba thodangbu kendragi haksel amasung yaiphoyong bal mantri JP Nadana thagali mangna hai Bharatna malemgi oina khwaidagi kanaba amasung khwaidagi hongba hidak puthokpa ngamle Paris Olympics lising ani kunmari official oina ngarang numidang hawdokre France ki konung phawduna cheliba sign turelgi akoibada mahausadagi chanaraglaba leibak singi pere chatki Athlete lising tara romna hi sama hena tongduna France ki maming lereba mafam kaya phawduna satki Paris Olympics asida Bharat ki nupi sanaroi nifutare yauna punna sanaroi sama taratar ena saruk yari Bharat ki contingent asida Manipur digi sanaroi ani weightlifting da Saikho Mirabai amasung hockey da Sanglakpam Nilakant Sarma yauri ngasi phongba pause singi maroiba pau singi da hawjik hairang khongjam Bhavan leire Bhavan Thagasiri Dwijamani Manipur da ngasi fongliba pauche singda Chief Minister Nongthomam Birena Kendragi Mantri ahum unakiba kungamanga suba Kargil Vijay Divas Manipur da su pangthokhiba amasung Paris Olympic Games haudokpagi pau tongan headline tawduna pauche sing asida fongnari Naharol gi thaudang pauche da Chief Minister Birena Rasnath Nitin Gadkari unaduna Manipur gi matang da khanakre haiba pau ahan headline tawduna fongli Pau asi pokna famda Koirengai Airfield Status sinanaba Highway Project sing athuba da loisanaba taksin kre haina ahan ba headline tawduna fongli Sangai Express Manipuri da CM Birengi Delhi Khongchat Manipur ngapigani Minister mayam unari Prime Minister di unadri haina ahan ba headline tawduna fongli Pau asi Ichel Express Manipur News Imphal Free Press sanalaibak Manipur Mail Sangai Express English Morning Bell da ahan ba headline tawduna fongli Pau asi People's Chronicle Huelan Pau Tamelong Times Gafur Mail amasung Sanapati da fongba Hills Hornbill Express da ahan ba lamay da fongli Manipur da su Kargil Vijay Divas pangthokre Kargil Divas na maraibak nungsibagi wakhalon pokhali haina Power Minister Biswajit na phongdoki bawafam Sangai Express Manipuri gi ani su headline tawduna fongli Pau asi atop pa pauche sing da su ahan ba lamay da fongnari sanalaibak pauche da India pumbagi yengbada HIV positive oibagi chang wangkhatle Manipur gi oinadi HIV positive oibagi chang hantharakle haiba pauna ani su headline tawri Maheroi singna disturbance free Education Zone ohengadebani haina paksanna khongjang sanction khibagi pau Manipur News ta ahan balamai da fongli Paris Olympic Games mamangda amukta ukidriba thoramga loina na haudokre haiba pauna pokna from pauche gi sanabagi lamai da fongli pau asi atei pauche sing da fongnari ahan ba Tadui Tako Festival kangpokpi da haudokpagi pau Tamelong Times amasung Hills Hornbill Express ta maru oiba pau oina fongnari Dwijamani Thagasari Bhavan Aroibada Maroiba Pamu Pradhan Mantri Narendra Modi na sabapati oiduna Niti Ayog ki mapan suba mifam ngasi nei dilita pangthoklagani National Eligibility Cum Entrance Test NET UGI nauna samdoklaba scorecard ANT ngarang phongkre amasung Paris Olympics lisingani kunmari official oina ngarang numidang haudokre Paulo Izare